What's up, yo, the Hai, kembali lagi bersama Luntuan Bang Manza, the only one that has 1,000 milligrams of vitamin C. Piu, piu, nyo yang diken the real POV baru pun jauh salon. Hai biasa aja nak agam kan agak susah baca jauh salon kau benar. Jadi waktu jauh salon kejadian je lagi yo. Bek tak nak tarik hai. Nanti ada bupak lemo kau. Dia fikir lupa binatang. Pasti. Hai. Dia pun mungkin dia raya tak dia. Musim sinsu bang. Ke Pun lampu-lampu tu bek nak habis hilon tu. Bangga dia tak keluar dia tak injek. Hai. Patut injek lah. Nyok bek nak suntik kak mentua. Bek nak suntik. Ilung mayak kah hendak kena suntik. ni tu mana mendeng kak? Betul lo kak. Ni tu mana mendeng? Tadi bersunat kau dah hendak suntik. Lon bek nak suntik muka lu dah betul. Hai Apa bek. bang banyak ganteng? Nyok perut. Lu berkelih-kelih biasa mentua. Mana dengan sabun ni rumah? Nyai ke berkelih bata pupu bak salon bang. Alah, bang Kalis. Anjir kubut. Tak spill komentar le. Ciao. Nung kertas cane digosok. Kibar ni bang Mulkan. Ha, ni pergi lero ni muka bang Kalis pun geratan. Taku ni kokak. Yang kenya lagi lu pegang dengan alat muno ha. Ha, yang muno-muno. Bu, ni patih helong pasien ni cop abah ile. Be bu. Bang Kalis punya hak berbicara sikanya. Ha? Jadi be ni cok hak bicara kenya na. Ha memang kasih kamu nandro ke ha? Yang dari muno ha? Depan to dari muno tanya lupa ji ya. Iki hai aku baca nyonya komentar lagi. Baca lewat ro ni bantang. Kan untung hanalun inan. Jadi nyenaro ni inan paken kak. Ngesileng mah. Hai maksud je ngesileng buah. Kamu nan. Ya waro no pikiran nah.